Okay, FM 101.7. Wanyini Kwame Frimpong independent parliamentary candidate ewo Asante Achim North. Na yene no entwetwe nkomo. Wanyini wadaruma memwachi ebe okay FM so. Kwame, Radiatum. Good morning. Good morning. Wanu anso na Salt FM ewo Asante Achim Ago ne dia. Obani me no ka say se bia bi wo mo betum wo ma bebie. Ifru bere na nkwa amene mu na no so kra say sinkrofo bi bebo munkrofo bi station ono so na edi asema oba akonya kesi antia wanka sanya zabra kwa mi hu wa mapo ai na wetu kwantita ai no matia OKFM eti una anokre I think say minyan TSS host our morning show no so na akikakeka bi koso krum ha say MPR TCA MP no or sponsor NDC ni candidate no ayeko bia samwa enti na akikakeka krum apa ama ekowie mu kra say emebi na NDC parliamentary candidate na per light post no or free MP no na through MP no ko GB free MCO say MP no na be man no them say no crowd or confirm them say no NDC in Peniponi be take busan say na wo no be ko contest now to me ko no ko di light post you turn say na kan ni bia ka wa obi ti ko to be in the light post na all the assembly na here constituency ni dia but do contest gawa to be wa bi na to be na da na ko open for and they no plus other sikasem bi ni ade na things that the nyan the Salt FM host no questioning NDC parliamentary candidate and they say omo person be clear the air na say na akakaka koso kunu mo enye na omo clear the there was all three no things on no one so and storm radio station always go phobia they things and none of the and tell you but now in person me dem mo come and I say me am cry me dey man count I think so mo call to my police ni pana MP candidate ni plan na go for the plan no ko hospital ko jail police and my documents been at I know said they are dealing with it or they dealt with it minimum budget waye ekena na wohwe na ye to aba na wo so ye independent parliamentary candidate e was Asante Achim North na e form to say na e de be na wayo enti Asante Achim North fofo enhwe wo na wonko gina eye wo manamu e wo mrahye bedwafie da kwano me da say form de min kabibia de na kan say wo gidie say Asante Achim North fofo eni yinina a beseme ka ho yeni ato abatu say yakoto aba ma obi a sebe ogin ne manfo egin ne manfo yidi epre impuntu ede bama mabunu ema enipa dodo na ewo pom saa nipa no na Asante Achim North bo beto aba ede amane nti no de egeni na ma Asante Achim North so omo no mo be kire nipa omususu se di omoni mo ma chi bi mo ebe mo de ntia ma mi bisa saa de ne se obi o wa ebi a obebayi wo beyi na wo gina se yento abama no ubusa nse okay watimi aye biribi wo ho a nipa no behwe so se wo ma ye mra se bedwa kora ni kora no waye ABCD fam puntunyuma fam wa ne ade no bibi sa akoso okay without I mean so the only party I said we are for a cheap so wo bra enema na mebubo no so wo bra area na afa no kwa for be 30 minutes but we dey shafie with education enema ma ye efa ewomasina ana additional education me no kase na C3 block classroom ama Syria ME
You see 3 block classroom, so we in Kunyaku, Mampa classroom block now, Mom, after Omunko Kunyan, Manase, Omunko PT, Matunku. Miami Sadi, Butum Sika, Eto, in Kunyaku. Meno Kase, Okokura, a fellow on your so, and so, Nkolani tradition pa na so mpeli de no ba ko hono na teacher ni classroom ho obegu so mu na akwakoye se teacher ni no e bia otiago no fi ago e ba so but we nya kan dem di wen ni ama obi o so a otio ni so wa so ba bi otio no ne accommodation condition no e so poor se obi o be da feru ga na wo go ni chen eni ti ma fat ni ho so e na me de ma ho den teachers quarters ewo so na holocrad that particular area na dey ba ko a ehimi nkran sa ye me say ohin a wo eye na 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 pin ono so ehu adwuma na eye no ono akasa so de butu bi sika abe soma so boa ama yesi teachers quarters no ama teacher ko ewo so na oba amantrama kwan so a ye be da rest so ni teachers quarters ewo ediama teacher for more behe direct so ukukura so anani kuruma na saying just about 6-8 months video BPA ya call viral na schools on a form and actual exam bit block so omakofa cement block na motor classroom no more exam na mihini na yayi aninti saa me ma wo ben eto enkunya eko ma school for no na community sure say union kuma wo omonya kunya papa atna examine say even good second push chakra no ya dey very essential addition na enya no kwa dana me komo omugunya no ni fi ona school na no omuntu asai omo fi fi be mienu omo bom pelifo abo na emuyayi bi ama enteno so mi gina mu amunu etia for omo ensuo school no ewo and I think so Oba Collins Senior High School. Collins Senior High School, SHS, Waha, Didi, teacher, and young papa, now also, and here, and say, school for most of them, or more pantry, no more fireman, no more, the home, and other transfer, our classroom. And as you know, they are there, I'm telling you, I'm almost a bomb, and then you go and come one, and this is German name. Eto mono desk makuma 200 at the Kosopote school. That day look at the course of this in Kunano Ekomono. Headmaster or school or a friend of ma. A capital in Gomu phone calls a ban so near the first and had there a president and policy identity one independent candidate corner or in Kunabri school. So and you know the be an answer the interview. Happy near so. Na meba wo wakoma nkonya na nkwala ne ntena so no nkwala no ye mbb for na indisi for ana wo ye independent so mo kra nto aba and the education director don't be to me about na sama me kan no education director nya me to aso iketwa me ntimi nkasa mo nto and I see the call abugo asante no fancy so SHS waha GHS waha na fantastic no na no afibia ye science and math quiz they say ye no cry no ama last year crowd winners no the omoko Dubai nipa makomako 6 including Christmas stress no omoka say the omope no ama winners no the omoko ya every year bia na me salt educational challenge ye dey buama and mabulu no nya say omoba yero mo ewo additional after so Mardonity in total 8 laptops at the best female students across Asante Achimno and when it comes to education. Now after my star sponsor 3 students Bako Cape Coast University Akonya and Akonya my sponsor no Cape Coast University and 2 others also Omoko School and also my sponsor. So I need education. Now when it comes to healthcare also so
me no wo ka say kura ye so abewapon I no fi share from church no passe me see clinic and nurses quarters our abewapon fi ya no ka a bituma kura biswa e kofu e bi aboa ama apomudin ho nsem apija anasa akoyi within a church no ha after so me akoyi Zongo community wa ha jina manem ma yesi Central Mosque edema na mosque ni no clinic sa wo mosque ni mo aye dia wo crowd no am no wo cafe clinic wo mosque ni no o ma dia wo up to 6 ewo clinic ni ewo akoko ha afi so hospitals are wo two main hospitals are what and Catholic no that is our Presley Hospital and a Johnson Hospital mo ni bo ya ho ekokoboa wona bibinti omobeja ya hwena bibinti no tikasom ho ye bindaka ne ko ekokoboa ema omososo omoto omo sabi apempo omabewo afom ba na so bibinti omaka ho na omuntini tikasom nti omaka ho omuntini ne ko ede amode erade bi amano ede ekokoboa. Now when it comes to social intervention miracle the last 2 years, US lottery course, so my boy, my constituency, be more money, 11 million I process from to America. Last year, you find I overwhelmed my share. I'm at least if I'm a come for within the constituency, my share, more to coin, I call Amanome. And then about Kumi, you see, so far, maybe, let me say, and Yamano, yeah. Obi be bisa say niam awodo a wo bubu yi ya nanka eye mrase badwani a ogina ho ena nka ogu saa kontai e de a kire constituents no na obi asa bisa say okay wonu no de a wa ye bia ye de nim but obi say afa na wo ba na de bebrebe a wa ye yi enkremofo aso dan akosi ye ma chief imam nyina ba mu bie ebe bia no one of the kinds in the country. So one we near we no now can say ananya vote ntina wo ye mpacho de adwuma bia me sabri bia no impodi ni na ni kura metwa ade bia me ko ni bia no me ko so ye yes ni ma ni bia wa ye me ni so di hu a me pese me ya eno de mama ben mo be ye di se fertilizer factory me pese me si eno no me ni na wa ben mo me ni se be ye di se meeting ade but aside that infrastructure may ye the boa healthcare may ye the boa education may ye the boa panede afibia nkukone mo a me chema kuna pono eno de me ko so ye afi we kwa nkukwa me chema kuna pono mu che kuku ya shera ni o mu fiti last February beginning of the year o mu buzo enti agibia me yi bia me wuti bi so nkukwa me mama won de ne dia it's got nothing to do with the election you renew agibia ye doing good and our philanthropy no sabi e wo mujem obia o yado ye bia no so tini ye bro 1 year nkwade na e wo mujem because adoye ya ngo ni sura ma wa unjini o be ye na kakere ni bia enti ni say e san say wo ni mujem ni nya bia ni bia ni dabi I see enti we dey say na wo ka kire asante achim northfo ebra yenya we cause afidie de ba bia nante kwakeka no wa pii a wo de ema wo mu ne say anokre de meka acha asante achim northfo na da me meka o ye ka say me say abusiafo wo mus abusiafo kantamanto ewo emiania bi bring wo Ghana even including agwata ne asante achim no me say celebrity de meka me sa baki ya yakotri esre ya fibi ensem bibre PP MC yo wa kansem adiaka adi MP na won so nafra afa kwan ya mo pese obuya abatu ni kwan ya mo pese ballot boxes ayira ama na no kra na me ba yi omo boy e ma atifu na tie na de ne kan se na yan fire again ko de empefo ye kikatika mo na yen kan ye humom sa santi action fo ma ni na bre ni dura yan ko to aba no wa asundwi asundwi ene asundwi na wo atena santi achim no fa no ebe ko so atena so
It is a yɛto aba no wie a yi nyinaa san yɛ asante akyem nɔɔfofoɔ ɛno nti adesrɛdeɛ na mede serɛ wo biara sɛ ɛnyɛ gidigidi ɛnyɛ argument ɛnyɛ weesi wakosɛkosɛ ɛnhyɛ wotiri na ɛberɛ no duru a ɔmmɔden no pie bra bɔnten bra bɛto aba bɛkyerɛ wadwe na mewɔ gyidie wɔ asante akyem nɔɔfoɔ nim sɛ for the first time in the history of asante akyem nɔɔfo nipadɔm no bɛpie paa aba bɛto aba ti sɛ ɔmo wɔ gyidie ahunu sɛ okay simple waka sɛ nyame yɛ adom a amantenaman afuo bi nya secondary school ɔwɔreman dɔme asante asɛm dɔme nso bi nya university okay simple aka sɛ nyame yɛ n'adom na asante asɛm pɔ to aba ma no a akuafoɔ ɛdɔ bɔɔdeɛ okay simple ɛde huge storage facility ɛde ba asante asɛm no ɛde aboa ama akuafoɔ no bɔɔdeɛ mmere nkɔda ne kɔkɔɔ wɔn a wɔyɛ ntoos wɔn a wɔyɛ watermelon nhyehyɛ bebree na okay pɔmpɔn ɛde ato ɛde ama obiara na menim sɛ I've been able to sell my message across ama asante akyɛmfoɔ ahu yɛakwan a atete apansam woba agogo ɛyɛ the capital of asante akyɛm no nso wowura agogo a asesem yɛakwan potholes paa wɔyɛ akwan so ɛne esum a ɛwɔ agogo ha no asante akyɛmfoɔ no nyinaa nim sɛ okay pɔmpɔn nya mmaa ban mpo otumi de ne bottom sika boa ɛyɛ nneɛma bebree de ma nipadɔm ɛboa sisi school sisi clinic ɛyɛ mpontodwuma bea ɛne ɔmo gyidi sɛ awurade adom na okay pɔmpɔn ma mmarahyɛ bi mu a aban tumi no ɛwɔ hɔ no ɔbɛgye ɛde aka ɔno na hofama no ɛde ade mpunturo paa korɔgyen aba ma asante akyem no afa ne ntoma pɛsia ama honorable the late Baredu the late honorable Kojo Baredu and Kopon actually chapter no already for the crazy tama no wo no senior na bo asante akyem no din a wani gi so fa asante akyem no okay from ba ama opani no ni swadi hu ne niema a wantini yi no okay from ba to asama asante akyem no afa ne to ma pesa eni ntimi pam so obia mpie mra meto aba ewo asomdwin na asante akyem no anfa ne to ma pesa mame na wase no pay Besime da sepa ohini Kwame Frimpong wono na ye ne na twek o independent parliamentary candidate for Asante Akyem North ena ye ne no atwetwe enkomo no waye bi ama empesua no so pa bomanfo be kai a wono na wasi masjid ana se maslachi ana mosque edi ama empesua no so fo a ebira a wo bi anu no Chief Imam Sheikh Dr. Nu Sharbutu obako bi yeye na nyese osia ma omo se oye muslimuni o oye kristoni nanso saa na ye cultural diversity ne etie ena wabie ede ama omo kama pa Okay FM 101.7